Adidas, Apple, BMW, Coca-Cola, Toyota. Izi ni zimwe muri logo zamamaye cyane ku isi. Uzumvishije mu matwi yawe cyangwa ukazibonesha amaso yawe, hari byinshi zikwibutsa. Urugero, wibuka umwenda wambaye wa Adidas cyangwa ya Coca-Cola ikakwibutsa neza ko ufite inyota ugomba kuyinywa. Coca-Cola. Ubu ni uburyo ibi bigo bikoresha cyangwa izi company mu gukurura abakiriya. Ese logo ni iki? Logo ni ikirango, ikimenyetso kiranga ikigo runaka. Ibigize bikorohera gusobanukirwa neza ibyo icyo kigo gikora cyangwa serivisi gitanga. Tugiye kubagezaho logo 16 zamamaye n'ubusobanuro bwazo. Ku mwanya wa 16 basanga yitwa Hyundai cyangwa Hyundai. Hyundai ni ikigo gikora amamodoka giherereye muri Korea y'Amajyepfo. Logo y'iki kigo hagaragaramo inyuguti ya H ariko iberamye. Witegereje neza bihindukamo abagabo babiri basuhuzanya. Igisobanuro, abagabo babiri basuhuzanya ni ikimenyetso cy'umuguzi n'umugurisha uhagarariye ikigo. Ku mwanya wa 15 basanga yitwa Adidas. Adidas mbere batubwiraga yuko bisobanura ngo all days I dream about sport, ariko siko biri. Adidas yo ni impine y'amazina abiri ya nyiri iki kigo, Adolf Dassler, yombi akora izina Adidas. Gusa wakwibazaho iyavuye. Iyi I ituruka mu nyuguti ya R imwe twitiye ikirenge. Havuyeho agace ko hasi gatambitse maze agace gasigaye gakora I. Ku mwanya 14 twasanga yitwa Apple. Rob Janoff wakoze iyi logo y'iki kigo gikora mudasobwa n'amatelefone ahenze cyane ku isi. Yasobanuye ko igitekerezo cyo gukoresha pome irumyeho kidaturuka muri Bibiliya, muri Edeni kwa Adamu na Eva kuri rya tunda ryariwe. Akomeza asobanura ko gukoresha pome irumyeho ni ukugira ngo uzajya ayibona ayitandukanye n'inkeri. Agace karumyeho byte mu rurimi rw'icyongereza wakoresha kumvirana ukaba wabonamo ijambo byte, igipimo gikoreshwa mu ikoranabuhanga. Ku mwanya 13 wasanga yitwa Vaio. Vaio ni ikigo gikora za mudasobwa na telefone. Muri logo yayo harimo 1 na 0. 1 na 0 ni uburyo bukoreshwa muri mudasobwa cyangwa ikindi gikoresho cy'itumanaho bigaragaza ko sinyo igenda. Ku mwanya 12 twasanga yitwa Amazon. Muri logo ya Amazon hagaragaramo inyuguti ebyiri zisa ukwazo mu ibara ryazo. Muri alphabet tubona ko A ibanza ihagarara izindi naho Z igasoza. Ibi bivuga ko iki kigo kigurisha umusaruro wacyo aho ariho hose waba uri ku isi. Ku mwanya 11 twasanga yitwa Baskin Robbins. Urebye logo ubona ko ari B na R bigize amazina abiri, Baskin Robbins, ariko muri izo nyuguti mu ibara ry'iroze harimo 31. Iyi 31 igaragaramo isobanura iminsi 31 igize ukwezi kuzuye. Bivuze ko wabona ice cream umunsi ku wundi. Ku mwanya 10 twasanga logo y'ikigo cya Toyota. Logo ya Toyota igizwe n'amazeru yizengurukamo bigakora umutima. Uko inyuguti iteye ubona ari ijisho ry'urushinge ricamo urudodo. Bisobanura ahashizeho iki kigo cyakoraga amamashini adoda. Muri iyi logo harimo buri nyuguti iri mu ijambo Toyota. Ku mwanya 9 twasanga yitwa Continental cyangwa Continentale. Iby'abahanga ntibisaba kwigora bajya mu bintu birebire. C na O ikora ipine, ni ikigo gikora amapine. Ku mwanya wa 8 twasanga logo ya Formula 1. Logo iri siganwa ry'amamodoka ya Formula 1 igizwe n'inyuguti ya F n'umubare 1. Iyi 1 itagaragara neza igaragaza umuvuduko nawe udashobora gusobanukirwa neza izi modoka za Formula 1 ziba zigenderaho. Ku mwanya wa 7 twasanga logo ya Pinterest. Iyi logo igaragaramo agafashi, bivuze ko gafashe ishusho runaka. Ako gafashi niko gakora inyuguti ya P ihagarariye Pinterest. Ku mwanya wa 6 twasanga yitwa Beat. Ize kutera ubwazo zikoze nk'inyuguti ya B yo mu mukono, akaba ari yo logo yazo. Nyirayo akaba ari umugabo w'umunyamerika utunganya imiziki akanakina amafilime, Dr. Dre. Ku mwanya wa 3 twasanga logo ya shokora kwa Teflon. Wakoze iyi logo y'igishokora ikuze cyane ku isi irimo umusozi n'idubu. Ibi byo abikura ku rukundo rw'umujyi yavukiyemo uri hafi y'umusozi witwa Matterhorn.
wabagaho amadubu mu Busuwisi. Ku mwanya wa kane hari logo ya BMW cyangwa BMW. Muri logo y'iki kigo gikora amamodoka giherereye mu Budage harimo ubuzu bune, bubiri bw'umweru n'ubundi bubiri bw'ubururu. Hejuru yabyo hari inyuguti ya B isobanura Bavarian Free State, igice kigenga cy'aba Bavarian. Noneho inyuguti ya B, M na W bihagarariye Bayerische Motorenwerke. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga logo ya LG, benshi dukunda kuvuga Life is Good. Iyi logo irimo inyuguti ya R na G hamwe na kadomo biri mu ruziga. Igisobanuro cyabyo kiri mu buryo bushushanyije. R ivuga izuru, G isobanura isura, naho akadomo avuga ijisho. LG isobanura isura y'umuntu wishimye. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga logo ya Evernote. Twese tuzi ko inzovu igira ubwenge bwinshi kandi itajya yibagirwa na mba. Niyo mpamvu Evernote yifashishije agahanga k'inzovu mu rwego rwo kugaragaza agahanga k'inzovu mu makaye bakora. Bivuze ko uwafatiye note cyangwa uwafatiye ibyandikwa mu makaye ya Evernote yibagirwa ibyo yanditsemo. Ku mwanya wa mbere tuhasanga iyitwa Coca-Cola, harimo inyuguti ya O na A garukamo cyane. Muri izo nyuguti zikora ibendera ry'igihugu cya Denmark mu mabendera yose agize ibihugu bya Scandinavia. Komeza ubane natwe, jyewe yari Janvier Semigabo.